Hi guys, masugod to. Moadto sa ko karon sa Kugon Market kay mopalit og pilit kay na si Mama Miri og mapuhon. Mao ra to guys. Anak ko sa Dikiri, sa Elderly Frame. Mga kwalit ko pan. Kailangan ko po? Francis. Thank you, ma'am. Salamat. Ali lang. Okay, ini ano sa po sa atbang sa Wisdom sa may mga saging. Walit po kog saging. Tagpila ng lakatan. Ang kilo? Asa man? Dan kay Kani may tag 40? Kani. No, sorry. Gamay, koy man pa. Okay. Ani? Kani na lang. Kay tanan. Ah, kana la. Ne 98. 98. Oh. Okay, aman na. Salamat lang ha.
na si Mama Mary na. Mary, now we crown you, honor Queen of all our rest. Nobong salamat, among inahan, sa imong kayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat, sa imong kayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat. O Maria, adios, adios kanimo, O Senyora, o ayaw kami, paghikalimti sa kanautan. Panlabani, ato na kami, adios, O Maria, adios, adios kanimo, O Senyora, o ayaw kami, paghikalimti sa kadautan. Panlabani, Ave Maria Pecado concebida. Amen. May buntag sa tanan. Mana? Oh, way sampayan. Bye-bye. Salamat po. Salamat. Ate lang, Sid. Ay, di ana dagang huwag. Sige. Salamat po.